Üçüncü izah neymiş kılas? Tüzük tüte. Varta tarafına. Adiga soğuk su bişan juyup bu kan güzel şirketi mi ya? Tüzük tüte. Avazını çıtan. Әмсә мұсабақымызды башлаймыз. Hazır мейданға чиген, алып асақ киім келген команда болса, Тағылат командасы, Серік киім келген команда болса, Әсәләріс командасы. Ondan sonra мұсабақымызды башлаймыз. Hazır мұсабақы башланыш басқычығы ресми қадам қойды. Бұлның жәңгіварлық рухini мұш мұсабақыдан көрішкі болады. Әмсә диқтыңла біздің нәқмейді аңылтышымызды болсын әмсә. Мұсабақымыз башланды әмсә. Мұсабақы башланып лам, ішкі команда бір-бірсігі чайандақ тегішкі башлады. Яқшы. Top ne? Semidunaq bədə, yaxşı Semidunaq. Aplım, balının ma top toxtışı resmi mana iş qarısının əlaqə bir eski və çamlıq yolu bir iş qarının toxtışı var. Qoşunun qoxşuşlam toxtatdım abala. Yaxşı. Topni Semidunaq aldı. Apla Semidunaqın putudan yana çıxetdi ma top. Yaxşı Semidunaq yaxşı. Yana keskinlik bilan bu topni tatıb aldı. Semidunaq yaxşı. Toxtun aldı bədə, toxtun aldı yaxşı təpdi. Ma bala resmi iştangı yögep tipe, muşta tipe, top degende muşta tipem do. Qaylap turuşda qaylap. Putudan top çıxıb qasa, dadın qaçqa öləkdə qaylap turdu bala. Yaxşı. Əsələriz komandası, nəhayət cuşqunluq bilan müsabaqalanatdı da. Yaxşı. Tağlat komandası. Yaxşı, mana topni toxtun aldı bədə, apla. Yaxşı. Əsələriz komandasının hücumu nəhayət güclü olatdı da. Tağlat komandası mı boş gəlmətdi da. Yaxşı. Semidunaq tepdi. Ma top yana tushmay qoldi. Bo'liningki shifati shunda yaxshi bo'ladi-da. Ikkili taraf bir-birisiga chayandek tegib o'tadi, yaxshi. Top boshlandi. Әсәләріс komandasi pas verdi. O'ng tarafga berdi. Tepdi. Nima bu? Qachonni qalbishaqida kelganmish bolalar. Bir topni joylab tepamay. Tutilganchani yo'q. Menda qadam bo'lgan bo'lsa, aka, aydam o'ynabdimi top degani deyman. Tanrım, mende qadam bo'lgan bo'lsa, mazid urib. Varta top degani. Aqas atib chiqas. Hazır qabaldi degan g'ozadi. Top kiratamiz aka. Yo'q, dadlarning to'y xatir kunsin kiratamiz aka. Hazır qabaldi deganning g'o deb bizlar qachonning bolasi etilar. Sizlar 1232-yil tug'ilgan mufkam. Maya, sen chataq kinansizning, ha? Sen manda o'ng, sol peqirayib kinansizning, shunama. Shunama mamalar mushtaqil keldilar. Üçüncü qavatga chiqsa biz surat elavatamiz, pastga tushdaydik keyin, pastga sindan to'ylariga tushib, uchinchi qavatga chiqib ketmaymiz, kallangdan dadvam ketadi keldilar. Nima ish qilasiz chiqmayadi? Nima ish qilasizlar? Dadlarlar onlarniki viza chiqsin qilyapmiz. Hozir ikki taraf biz bilan tortishma qo'ynaydi, o'tirda repirdimiz jugurib chiqib qaynani sayda deb tolish birda. Tamamlamışdan deykesildi aka. Kallangning dadi bormi? Yafkam seninki bu yerda bu naqmayda anlatmasak jugurib va tekpab shuni qilib men bo'lgan bo'lsam deb maydonga boshlab ketgan senchi qanchalik adam vartaq tushib sen. Shu qizitgan shu qizitda. Bu naqmayda anlatmasam buzam istaymi ish deganlar. Nima naqmayda anlatish degan? Naqmayda anlatish degan hikoya anlatish. Hikaye o'qib bermas, kechda uyda o'tirgan vaqtlarda shuna, o'qilirken bir yaxtada telefonni yechib, qaynab o'tirlar, aynakni ko'rib. Shundan shu naqmaydan anlatib turibmiz, uxlab qoldilar. O'shtash. Kapat. Hamma bu mishda aytgansizda. 3-qavatga chiqsa, biz qopab sirab kelyapmiz. Nima ish qildan sen va pastga tushdik. Bu pastga tushsak siz bu naqmaydan anlatamiz deb hikoya o'qib berib deb o'tiribgansizlar. Yo, bizim ko'ramisan men. Bu naqmayda anlatish deganimiz haqli uyda o'tirib telefon qaylab o'tirdi. Biz bu yerda naqmayda mana musobaqani anlatib beramiz, haqli ko'rib o'tirdi, huzurlandi degan narsa. Aynak bilan ko'rsang bo'ladi emasmi? Fikrim aynak qaylab o'tarsang aymiz va koni kinolar, har xil karton filmlar, har xil sarxil müşolpallarimiz ishlatgan programmalari, san'at kechiliklari, mushtatdan tarbiya musobaqalari, hammasi shuni bor emasmi? Uyda xotirjam o'tirib ko'rsang bo'ladi emasmi? Nanta biz aka aynakni La cemazağın çısır 5 göğü berdi. Kelep ot tasir qiladi. Deptirlar chiqimdas dezamne taqraqdim biz elab chiqib tupatcha kerak bitaymanimdas. Tas qo'ydi ekan mana. Ma yadi gap qilsa. O, yadi gap qiladigan portakchi ekan. Makala. Lan ko'rdingmi? Eynek deb yoziliqni ko'rdingmi? Mushni telefoningning app bazirga eynek deb basang, mush bitalar chiqadi. Tushirib g'ach bassang mana echiladi. Qayla echilgandan keyin har xil sarxil ko'rdingmi? Mana bu yangi chiqqan
Bu davamlıq yanılıb turda karton film, hər xil konu kinolar, təntarbiya, müsabiqələri, hər xil sərxil bir nəslərimiz müştəqdən çıxada. Valla çıxayım da. Hadi başlayalım müsabiqəmizdə. Bakalım abala. Tipe, canlı tipe. Qəyvə portek çimanga. Anda nima bu? Aqsaqal görünki. Bisa tal. Көрерменler, azraq texniklik səbəblər tüpəylə müsabiqəmizdənki anlatışı azraq toxtab qaldı. Həm də axırki müsabiqəmizdə yenə başlayırıq. Müsabiqəmiz davamlaşmaqda.